ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракату ба кулли бинандагони шабакаи садои умед. бародарои азиз, модаре ки бо 7 фарзанди худ ба навор гирифта будем ки дар дашт мондагӣ аст. ина бо ба назди ҳамин модар омадем. як чанд рӯз пеш боз ба назди ҳамин модар омада будем. ай сабабе ки сиёнка кардем, сиёнкамона гум кардем, ина бо дубора омадем ба модар 1000 сомон барои яъне ки хурдани зиндагишон дода будем. модар худ шоҳид аст. ҳозир ина 3000 сомон дига оварда дасти модар худаш додем. ина пул дар дастша дар кисаша 3000 сомон дига оварда додем, барое ки духтарчаш дар баниса ғалтагӣ аст. ҳамон духтарчаша апенсин мебуда, касал яъне ки оператсия мекарданд, барои ҳамин модар додем. пули шумо ҳамон қаи ки рӯӣ кардагӣ бинед, ҳамон қаи ҷамъ шудагӣ, картаи моро заблокировка кардагӣ ҳастанд. ина картаи як бародар дига мона, касе ки хайр кардан мехоҳад ба ҳамин модар хайри худтона ина метавонед ки бигзоред, касе ки наметавонад дуо бикунед. ҳозир модар адресои хушам мегӯяд ки бисёриҳо гуфтанд ки адрес ҳамин модар мо бидонем, бирем аз наздик бибинем ки дар ҳақиқат ҳамин бо 7 фарзанд дар бехона ва бедар аст. ина худаш мегӯяд адресотша. модар адресотона мегуфтем. Икразим маҳаллаи Навбаҳор, ҷамоат Саркиштӣ, Табачка. ин ҳамиш Қишлоқи Табачка. хоб номерои Бозори аввала. пишти бозори Бозори аввала. ин ҳамин номерои модарай. хоҳиш мекунем касе ки кӯмак кардан мехоҳад дар ин модар метавонед худтон занг бизанед, қатиш суҳбат кунед. ҳар кас занг назанед, мисол модарам кор мекунад дар бозор, 800 худаш ойлик мегирад, дар квартира мешинад. касе ки ӯ видео маро дида неста, хай набо ягон кадрашам мемонам, бо худтон тамошо кунед. ин ин қадар гапу кор буд. хай ҳоз дар бозор ҳастай, фарзандош дар хонаи мо омадем, ҳамҷа ба навор гирифтем. хай шумо навора худтон дидаги ҳастем. касе хай бовар кард, бовар накард, бовар кунед. мисол биёед ай наздик бибинед, ша номероша занг бизанед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли нафароне ки алҳол моро тамошо карда истоданд, миннатдор аз ҳамаатон ҳастем ки бо дастгирии шумо 200 чандин ҳазор обуначӣ шудаем. хуб, иншоаллоҳ ки дар ҳақ мондуогӯ бошем. хуб бародарои азиз, барои як модар кӯмак карда истодаем. бо дастгирии шумо 43 000 сомонӣ дастрас кардем. 4000 сомонӣ аминро ба ин модар бурда додем барои зиндагӣ ва барои фарзандаш ки оператсия мекунад дар баниса. худатон диден, танҳо ба ҳамин сабаб дода ҳастем. бовар кунед, рӯзе нест ки касе нанависад ки умедҷон додар бароям кӯмак кун. шавҳарам вафот кардааст, фарзанд надорам. ё ман модарат бо 4-5 духтар дар Русия кор мекунам, зиндагиамро ба зур мебарам. ё ман бемор ҳастам, ман маъюб ҳастам. модарҷоно, бародарҷоно, хоҳарҷоно, то чине ки худам қувва дорам, иншааллоҳ бароятон кӯмак мекунам. аммо бовар кунед, шумо намефаҳмед. ман шарм мекунам вақте ки аз мардами муҳоҷир талаби сӯ мекунам. азоби муҳоҷиратиам ман худ кашида ҳастам, медонам. аммо чӣ кунем? маҷбур, дигар наметавонам инро рад карда. биёед як ҳаракат кунем, ҳамин модара кӯмак кунем, маблағи дастрас мисол ҷамъ кунем, то ин ки ба ин модар як хона майдаакам ки боша гирем темашо. ва модар мегӯяд ки ба шаҳри Русия сафар мекунам, рафта кор мекунам, то фарзандони худамро нигоҳубин кунам. модарро ба шаҳри Русия иншааллоҳ ки рӯзҳои наздик равон мекунем. ва шумо ҳам ки кӯмак кунед, то ин ки як хоначаки кӯтоҳакам майдаакам ки бошад бигиремаш. иншааллоҳ ки зиндагиша худаш модар пеш мебарад. шӯхӣ нест. 7 фарзанд, марда хӯрондану пӯшондан зур мебиёяд. намедонам, ҳар ки дилам месӯзад. хуб, касе ки кӯмак кардан мехоҳад, касе ки дорад, касе ки надорад, нияти хайр кардан дошта бошад, иншааллоҳ ки ана ҳамун нияти шумо хайр аст. касе ки мехоҳад ба ҳамин модар хайр кунад, ина карта, ба ҳамин карта чанд қадаре ки мехоҳед саҳми худтона гузорен. худам аги шоҳид ҳастанд ки картаи моро заблокировка кардаги ҳастанд, кор намекунад. дар ҳамин картаи бародар бипартоед. иншааллоҳ ки сумро ҷамъ мекунем ба ҳамин модар як хонае иншааллоҳ ки мегирем. худо хоста бошад.
ای همین سبب برادر جانا نمیخواهم هم نوار کنم، چون که بسیاری برادرای هستن که می نویسن تو برای فایده خودت میکنی، تو برای نفس خودت میکنی. برادری جان، من اگر برای نفس خود کنم چی کارهایی نمی کنم؟ برای نفس خود کنم در اسلام صحبت نمی کنم. بسیاری ها میگن از اسلام استفاده بردستین. ای بس به خدای گپ برای ما و شما، از کجای اسلام استفاده بردم؟ من سخن حق را به تو رسانده ایستادم، از کیسه شما سوم نگرفتم. هستم برادرایی که مرا تکلیف بهترین سوم ها کرده هستند. حتی خانه، بیا ما به تو خانه میتیم، سوم میتیم، ماشین میگیریم، تو صحبتت را زیاد کردن که اگر برایم لازم میشد یکی از اینها را قبول میکردم. هر فکرای ناجا نکنین. و الحمدلله که ما گدا نیستیم برادر جان، که ما طلب از شما کنیم. ما برای خود هیچ طلبی نمیکنیم. برای همین مادر کسی میخواد مرحمت کنه، کسی نمیخواد در حقش دعا کنین. و همین نزدیکی انشاءالله آزمون قاری هسته، به اون برادرایی که خواستن که ما همین آزمون تشکیل کنیم و کمک میکنن، خیلی انشاءالله میتونیم با دوجه کمک خودتون برای قاریا برسونیم. روزای نزدیک انشاءالله نوارش میبره، خدا خواسته باشد به اذن الله. خب این همون نوار امروزه ما در حق من دعاگو باشین. کسی کمک کردن میخواهد به مادر کمک کند، کسی نمیتواند دعا کند. و بسیاری جوانهایی هستن که به مادر زنگ زده وعده میکنن که 3 فرزند تو رو ما برده میخوانونیم، یعنی که خودت رو به شهر روسیه میاریم در اینجا کار کن. برادرای عزیز، دل مادر رو پر میکنین و الله گناهگار میشوین که شما همون کار نمیکنین. و مادر یک شخص گفته است که 3 فرزند تو رو ما برده میخوانونم، نگاه و بین میکنم، اما فریب کرده است، هم طرف است. یک شخص دیگر گفته است که فلان مبلغ است، بیا در همجا کار کن، اون شم دروغ گفته است و مادر را فریب کرده است. شما مادر ندارین، شما زن خواهر ندارین، هر چی کردی او را خواهیدی. خب گپ رو زیاد نمیکنیم، در حق ما با دعا باشه. خداوند نگهبانتان باشد تا نوارهای آینده.